umundu kilungune chawe yani uya tukwese ngewa ya mutumia omwe kana mundu omwe okwetwa Salim Ismail na ende we wa Kuthambya Ngali no mutethetie ukabindwa maisha make aka nake kama mundu meke bathukanio maundu utayatona kwika ila waandikitwe lakini andika maisha make mabindukite ni tawa Steven Mwema Kalivu Mutongo TV ngwatu ni amukamba what that ne savio we tawa Salim Ismail pesi ndumbingi muno mundu tona wika thayoni nigo lakini wa mwa kwika wa Kuthambya Ngali kuthembe moto sindu cia muthembosu ni wa wonete wa mwa kuwenda kana woman sena woba ni wia ni nokio kwambe yoba mutituni ndo naumete ilovi na nauma ilovi binda corona ila tokie baba ndo bayo ndo twika no wikale nomba mana nethe anona mbe ya wia wa kaosh ndo ina usizia ngona wina faida yu kwa mwa mundu kakazi newe mundu itangaza nesa na mwa kutoka mutangazi lakini weyuke la ku influence specifically pandu bothi kinyozi kana uyonge wa kusobwa mbowi wa mwane kawosh niki nondo inonie ni uya uiva nesa ni uya oto no kwaki ya maisha maku kasomethia ciana ciaku ni uya uiva nesa na uya wina kipato kiseo ni uya wa wonete na mundu ngi wa kwendesia kana ni uya na wonete opandu ngaena ngachunguza na ngona kwa kweli ni uya utono tethia mundu uyo si wa wonete na mundu ngi peke ndo kimoli likana uyani ukese uyani usiwake ukese no either ni wonie athia thambui kana Athambya Ngali akwata mbesa mbingi kana kindu kimu wachonie kwake uyani wa mwa kweli uyono ni wongo thubingo ai rafiki yakwa na rafiki yako esaithia nongo sisio maundu alo kwika no wakito maploti make no wite ithe kasi yake na nona ikweli ni uya wi faida nundu no uya no mutethesie maundu manene no isaithite sembe ya mawia la tukuona mawia manene matano utethio lakini no sisio kindu ka create no yitha ithi akindu chiese utethia maisha ne maku na kikukelia mundu aka nomba ya thela na uyono wa Kuthambya Ngali kabisa haka kama plot make akapita akita na plot yu akatatu na uya waka akosa rent na uya wa Kuthambya Ngali na kabisa na mbako mundu usuno wende before Kuthambya Ngali wekata na thukuma ilovi uya wake nosi na ela corona yoki yo esaithia yu yatukwa ilovi na yatukwa ilovi nyenethe anuke ushagugulanisya iwe na ela nokie nondo be machine na yito baba musine nondo na naona experience ya kaosh nethe ene mebingo be andu mekwenda kwa mbezi biashara yu na maybe ende nosone kinyozi kana kaosh kana undongo wiki bathukanya ela umie lobi na ne wensa nete ne cha uta ukopingwa kinyozi kinyozi nonie nundu noni nikithukumita miaka nzeo na okikandethia lakini ndiyo soko mpea kinyozi na uya wa kaosh uya wa kaosh ni uya museo wa manage ne sai uya museo utono kutethia maisha ni kuliko uya wa kinyozi ila waandikitu no yu yandikite wewe abe tofauti myo inona tofauti nene nundu kuithandika no manage ndu kwenda no thukuma mawia maku ndu kwenda na alafu itha we manage ite we mwene ukesaitha wina freedom ya kwika maundu maku no manage wasu akuneza pala wona vaithi na ukesaitha we ni wizi ku manage no mundu no abike bandu aka misuse freedom uso ukesaitha tito kwenda kuka uyani eko koma kana kathi utembea kwa kweli lakini mundu lezi wo koma lakini mundu wonde we hard working haileta kila muthenya ya muka esi niendete uyani kana ni thakie maisha mako ma future au ne na ciana ciakwa we kila kiunenga abi na kwa muka kila muthenya ukita wa uyani nicho kila kinenga abi na nundu ni kuitha ni ngona kipato kila ngukwata kipato kiseo ningusubia customer ngona kweli yende we service ito kiwicho kinenga abi na nundu enene we anonde vanesa kwa kweli uyono waku abika bandu ke slama we selo ka kimone ma challenge ukiwa toko ndokola kwa kweli pa yote challenge ate otukita okwitho mesia nisi twakiti uko ku nundu corona yatwete kuku twakito bingo pandu temporary kwa kila kitu nenga challenge mingi no kukwata iwanza cha kwikata kukwata iwanza cia uthukumia kutwa sie we corona no tayote thisi ina we kwanze makanenge corona yande thisie na ne banga nayo no nundu je ne kala nomba mana nethe yenyewe kana mbe ya uyo nundu inonete faida waguo umundu wina kaosh no Thambya Ngali mota sindu cia muthembo su what is the dream what is the goal ubangitata
my goal ni kukuza uone neve nake uya munene ni kwate kiwanza nitona kwako hotel ni pando nitona ndo matona kama kaia maka dhambi cia Ngali cio okay twase yu no kwenda kwambia mundu ni wamwa na mabiashara maingi akilini lakini wamwa yu endo thina uya wa kuthambia Ngali alete kwenda chao kindu kila waili taitha ina jo ni itangi uketha wina mashine ya uthambia itangi ya kawaida yake yu ya ndisa tasiana tona itha uyendo itangi ya lita ngili ile kana wambie wambise na yangi ino ni angili sana eso ni itangi ya ngili omwe ni yo twambie yayo na we saithi ya mashine ya uthambia yo tiari ya hivyo na imwana ciakwa no iva no kuona no ni nengete imwana ni na imwana ta itano ciawe ya na ndio na twendete tusongete onetha ndievo imwana itano wasia itangi na mashine peke ndo kingi kindu kila kingi no tusamuo tu nini bora iwa kwata kiwanza na tusamuo tu nini tuikwa ya muno da ya tu sabune ene sindu cia muthembo su itangi no yale tukuma mbesi yana itangi yale tu mangili nana itangi yoka haya nayo mashine yale tukuma tambesi yana mashine ila tutumite mashine ito kacha angilia na imwe ya 50 mashine ya kuthambia Ngali ngili 150 itasa uniki nundu ni kambuni nzeo tumite kambuni nzeo ya kacha na kacha ya at least wa miwa ye duration ya kwikala vinda ya sa ite ukwete ya matatizo kuta si generally wenda kwa mko bingo yono uni wailete kwitha wina mbeza tasiana ni wailete itho wibangite ketha no enda kila kinu chonde utangilia na imwe ya 50 kana ngili manele nundu nuenda kindu kitwa vacuum ni machine ya kuvuta Ngali ketha ina kitondene we saithi ito icio uma kuto asie wenda tambeza tasiana wase ngili 50 ya 150 ya machine wase 150 ngili 150 ngili na kana 10 ngili na cia tangi no icio kaingi we vacuum ona no ya ngili 10 icio ka 170 no icio kaingi tio lazima nengi wetha wibangite kutulelwa kigwe ni loli kuto asie twa ngili maneli wina maneli wambe yo na you know tonga no tunga byo nundu yo kwivanesa ni uyo ukunenga kipato kiseo no itunga byo wale totunga ta itina vinda yana no walite ona wethe wa wibiti wetha we value customers yaku inenga customer service nzeo ona minyi na walite itha utungite mbesa isu walite itha utungite mbesa isu kambia kwata profit walite itha utungite kiwanza mundu osaba chao kiwanza mundu akita uko akamantha anu isi nakwa noka kunokie kuone omwe no kwisia yitwe lakini noka ni mweni na nundu vai undu vai beko na kitio bidi ni uko isia itie ku na manthe thio kiwanza ila cia yewe saithi ya obala twa kwata ile botika ata to bidi lakini dream yako ni kukwata kiwanza kisio kinene ndo na kwaka Ngali one kumito no likati once so you have wika ukombo hii kana pai tukomboete kana pai kwa kanzu na pepa kwanzu pia ti store ila tukomboete cia kuya ciendo so wa kombo store wina wa kiwanza wa kombo store you say they wa bukumea mbe wa store yaku kubu kombo store na withu kumea so yaku nani okulia hii ila kuandika mundu mbe tutambita kwa kuandika mundu wambise wewe kai kana waambie kuandika mundu ngi immediately no sio kamwana ikana nambia ni ona kono sio kamwana okanini we saithi anu si we wa kwambia we challenge na nasha nundu no kamwana kamwa kainde mo kuine mo ukaiva ekanambia ni ona kuka konga kaiva akekoka nundu twaende iyo twoko tukuzite we atoko kuzite we ambaka we zobika bandu ona tandi ku imwana icio ndoko na baba yuni na imwana saidi wa 5 nikiwonie we ambia ndo litonolika we weka kila we awo ndu we ambia iwitha na income ya thindi no yesa ithi andie ndaithiki ya muiyo munene wa burden ya mbesa ndikwasia hii nikiwonie wendo isa kwambia wewe kota kwandika mundu ungi ninenda mutethecia ni isi uwe andu iso tona we weka no kwenda aketha no Ngali yoko kesa ithi aketho ni wathambia pe mundu ulongi wo bangula ene kindu cha muthembo usu so weka le vinda yana ta we thanda we say no tona kwandika mundu ungi ine galie kindu kibia Ngai wa ndethi so ine galie kindu kibia o muiyo mwe ndo kindu kila choonde wekia Ngai mbe na kenga ino kutethacia so ne kalilo o muiyo mwe na kila we agwonde kweli wetekela na we saithi ila no kiando ingi mambitikela we kalile bindana tukikwata customer wambe
the first day nye kwambia na ambiye na pikipiki emwe boda boda emwe ya mundu wese kana mundu wese lile no mundu wese lile ona machine naona nina machine nzio na acha itume thambicie na mutheno ambe na thambia chau pikipiki emwe na nondu kilawe asima wiki hata withe wina subra nethe wanina subra nela subra ndia ndethi cie we side yundi ya mukango na ngali cie tika kuma kwa jamba katike ko soko idio pane kibindu yuwe wiwe atela umo utembete woko abika bawe sedanga uona ngali sionje wiwe ata ine wa moyo vyu na kila chambe ni mushukuru yanga inondo vai mundu itona batenga na ndima na kweli ni neema cianga na inema ndiacia inailete kuitumia nesa ikana ciende na kuikata wende lakini ine maisunga yunengete na itumiana meibinga ino asiunya ko kila kindu cho ndenga iya unenga kisube nesa customer isu value kindu cha muthembosu kuthamba cia ngalita ciana kwa muthenya tuthamba cio ngalita 40 yeah twazinye na uya wa kuthambia ngali wa kawo shono wako kwa muthenya mucio tanento no lichambeza ciana kwa muthenya mucio ora no visiona ngili na ngili 10 kindu cha muthembo ni profit kana ni cionthe wichoko unya maundu kesaithia kwa muthenya we tai mwene ka ucio licho ngili 5 ngili 6 kwa muthenya omwe no tazi muthenya muthuku byo we muthenya la thuka pyo mbesa ile to knowledge the worst day ni 2000 i profit yeah 2000 we bete ando langi on pesa ne bete abukumi mama pe one biggest challenge ya uyono uya challenge nundu ka ukethia ni wakwata muthukumi kana imwana ni ukethia na nange mechongo kichwa ngumu maienda kuiwa customer angi wisa ithia kilo matapie kana customer situtende na maintain wisa ithia mundu enenia customer na isu challenge imo sometime to pitila hata yu ta ni mwene uya na ni ukulia thini wa uyono waku wa kawosh ni lazima ukaikila muthenya ni lazima uke kila muthenya nundu ya uo nthe utau manage ukambia kwanangika nundu imwana mingi ciuka maybe no si mwana mingi cia drugs ine ciuka ilika drugs ine na ila customer waka wisi ndenda kuona mundu utumite drugs ko lakini ila uibu wa mukabu nime ukukia ukesaidha ime asienyewe we andenda chau drugs we yani wao yewa ima ino thiwe na kindu kiu usiata nisi ya nundu apithi wa nundu ni vau na ni vu ukesaithia nga mundu wandete kana customer wandete ngali customer andete ngali wisaithia ketha mundu nutona akuite sindu ciake cia maana kana ngali isu nutona mundu nutona etha atite mbesa ngalini na atia mbesa ngalini wisaithia baby utona itha wina kimwana kina kuoko kwasa so ijo kitumie tha ni vu kesaithia kila ngali yuka ni ngwendo manai undu yoka aketha isindu singali ni isu itukosa tukasuvia nesa ukesaithia ngali ya mina kitungwa kila kindu chombe undu chaunywa ngali twimine aba utetheke tata ni wio no nache ni wio to no utethia mundu nundu no nete ni gite maundu makwa kuma na mbio uya no wito tusilo kundo no nakito plot yakwa tu ya wa wosa ta wio to no kutethia yani osa wia tawia ndukache uni wia wandwana kila kindu chose uoni woloto no ndethio katethia family yakwa no gasomethia ciana ciakwa ikaivasa lastly no ya muthia mundu we mutituni airite kukabandika nda oge kwa gutha athambio ngale kana moto twi mutituni stage ya Maruti twi opposite ya supermarket imwe ita Wycon supermarket ya twavika kao shitu opposite supermarket Wycon pe bandu beta peta wa stage ya Maruti nigo the famous peta kwa Ismail kana peta watu ando ingi ba mambita musoili kwa musoili no goko thambio ngali ni muvya muno ndo na mutongo na kwa ina shukuru muno kila mundu ose we atawea asante haya nyeneta wa Steven Mwemane muvyana ndaeno ndo sia ise kilungu chawe ne ya Mutongo TV ngwata niyo ya Mukamba naende tuko manelenge kwa ndani kwa mwe